Kikubor kibabnia. Myntri ka Sorkar Pdeng badai kami ia ketenat Minority Affairs, Animal Husbandry but Fisheries George Kurian. Ïashim Bynta haga Jingialang kabalalong Ïashim treigam jong ka Seng BJP hanong ba Shillong henne kasngi na ka Bynta banya mirching mutlang halor kikam kibayadei bat kani ka Seng bat kimat kibayadei bat ka jela. Haba penpau hakilat pathai kubor hadian balakut ka Jingialang. Kurian ula penpau ba ka jing pentreigam ya ka skim PMMSY lengba ka kamri dokha Hamikalia haringkat kejing mencur ya ki henriau teli ki projek jong ka NPDD ki balakot sya ka henriau hajar lai spa khandai pholai poin henriau pra lak tingka. The total investment in Meghalaya, it is 137 crores, and that details is here complete. Unong yalam kaliang persya